na kurende mwankene yo wandi ya thwana na kithin turene ya twara mana twale ilera rumbura nditite na mbere kwithira rekara mirantere no temantame kulukina ara mishin kuluki ngirishele idrite nende tiwa kinyabatina kokurara rwedu rwanende rureteto ne mburene ne rwaramite no kinyela turi barabara idrite bai kantu bantereu ndara kuonde kwete iriera rwe kiaria ndara kuliongirite ntere DCC wantere cia tiene west ro kuthia tene MC wantere cia thwana awite nende bedrite bai kawirana na karibati aritoba form 4 panturu bakethira bakebelwa kirinturu kenda bedra bakibwithe kirukyo urakubatere kiumia twitite antu barabara ya aturi bao kiraro kuma makondoria ye kwambiriria ntere tia twale na twarama mwankene yo wandi ya thwana na kitheti gane westi kinyabo ibaringikite bonene nyume makondoria ya utemantame kwao na utiari twa baraba bati kubwithia kerio KCSO watine bonene nontu kwina nja sirieri rweburu aturi barabara ya kwa bonde ibarekete kuthamwirwe na unda thamwirwe mbere pio ndaichigura kyo nontu gitumi ndari na urithi bonguku ndaikite nguku cia kurithia nontu ndina mwana form 4 na mwana form 3 na baile primary ndaikite mbecira nontu gitumi ndari na irando ria fi nikenda mbomba either mwana akirikia kwedia ontiba kwambiria mbae tariki 6 nguku ira cionthe indirikitie kuro irwe mburi utege ntwetiere nyumba ndari machini cio tuma ciongwa ni thukangitwe ni rwe nora nkiomba kwithira pengine ndaomba kujinyi mundu kana nditethia kya kuriotire nende batu twina thina nontu aturi bonde bathamaira au ende woninya nikuthamwe twinde twitaitetie toeta nyumbe kauyura rwe toeta kauyura rwe nende family kwina problem inene muno irwari kuthukira na inya sana saindi na twina inya na bai form 4 baitite kweria kerio kwanjia tariki 6 irio tukuria ni atatumbe ku otethio nontu kwambere kuma barabara ne ukuma ekumira au aturira cukuru enkurare yu barabara gutumba turika ekumira ya aturira sinjei etumba turika umete wete ba therimo utura barabara nenene etumba turika iro tukure na thirikari atutethie kenda na bomba kubwithia kerio kyo tariki 6 nontu thai barabara etu kurika kinyanto batatura nyumba batwe turokera wita ruru tukinya mainde na thairu ingire saindi thai ende uti mwana we muchie inja ika inyumba emwe ti kwo tuikinyirite batu ende nte mekinya na tukarare ruari twina kinya na cukuru ende ya wende na bayoyo cukuru na university na miunda netere arwe yuonthe nte na kinya bia ubarira fi akiaria MC wa thwana Jimuchu yura kwandamene na DCC otigania West Faith Murage kuliungira njai na rombete thirikari kaunti Meru kwiyana ruo no tetheria njai nona bia kuri yake to mwanka thai ke department ire batiri kwethe kendi na mambo to emergency na preparedness no utethi turomba kona ndene ya ondi ya thwana na akithi na twina antu baingi sana so ituromba kaunti community no tukinya na ibangite kona bara mbeki otethi antu iri rejo ndi flandete bari lisi mbejire ja tengeri manto ya El Nino kenda yomba ku yetethi antu ba number 2 twina machine cha county je kwa MTF twina ndoza je kwa MTF twina mbako je kwa MTF na mbako ile je kwa MTF na ndoza ni batiri ku ya cha clear mera kenda mera ile ka ku block kenda runda ivato runda ka ku runda ka ku kenda runda ivatwa runda ka ni ku affect antu no ndo tiari batu tu ananchi ba thwana na twarama ikuwata na twingwa twita kunja mera twingwa ambao indenja kiranto so thirikari ya kura katukinyau ibato tethie baerie ku rura mera kenda antu bomba kuita bwega no antu property ni thukite ku miunda yonthe itobira barandite ibire kete wita roe ngugu jitete na roe ng'ombe nyumba erugire ndi nyumba jitete na roe yao nyumba kithumba na no kuendelea kura actually mbure tambiriria so tukatha tuna thirene sana tukarea kwa address kuruki kuringana DCC there's nothing much right now we can do sidio kuelekeza maji kwa channel kama kulikuwa na channel. What we now need to focus on is wenye wamekuwa affected tutawasaidia vipi because early flooding imefanyika. So the next course of action is response. Ni tutafute chakula haraka iwezekanavyo na najua tukishirikiana na ofisi ya mheshimiwa tutapata chakula. Na mimi mwenyewe nitaileta wapi kuhakikisha wenye tumeorodhesha wamefaidika. Riu DCC na rombete akari muno ana kwithira bai metho kenda kuriria sara cioturo bwantu. Usingoje
Usingojee kufungiwa kwa nyumba na maji hainanga mchezo. Hainanga mchezo. Maji, moto na nini ingine hainanga mchezo. Ikijitafutia njia lazima na upepo, sio? Ikiamua kupitia hapa huwezi zuia. Kile ningewasihi, especially watoto, muache kuchezea kwa maji. Hiyo maji mnaona kidogo hivi, kuna vile utakanyanga inakusoba. Wazazi, take care of your children. Chungeni watoto. Najua watoto na maji wako hivi kucheza. So tujiepushe na hiyo mikasa because ajali ni ajali na inafanyika. Mkurukia wetiba uchumaneria bra kumbikoti rote murito atabuithia kierio. We are doing the best that we can. It's not easy. Like this morning kuna mama from Kajuru. Miadhane side angefika kwa container just like 500 meters. Angefika juu ya ile maji ilikuwa kwa rami. So we had to do whatever we could to make sure mtihani imemfikia. But it's a challenge, a major one. The weather is hostile. The roads are also quite challenging, but exams have to be done. Mkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri, wa Mithika.